gusa nyine kuri twe tumeze utwanga turagukunda. Yes. Kuko umudayimoni ukurimo mu izina rya Yesu. Fire akagacano. Umudayimoni utumutwanga. Fire. Do utanza abasengera. Tumukize sheri. Hariya mu kuzimu. Kwa Satani. Ugira umutima akundi baba twangiriye. Bibaza aho. Undi mutwangiriye. Batubwire. Ego. Taratana nyumve kumukunda. Nanje ndagukunda. Isi yose byumve ndagukunda shasi. Nanje ndagukunda sister. Sister wanje afite amaso meza. Arasatse. Wabana gute n'umuntu yagize igikomere? Salut le monde, ndabasuja murereye hose nkuko bisanzwe ni Pamela kuri kamera za Behind the Wall Show. Nkuko bisanzwe rero uyu munsi ndi kumwe na sister wanje. Guys, murakunda kumumbaza kenshi cyane. Uyu munsi rero nabazaniye sister Karifu. Hello, abashu meze neza, nayo meze neza. Abarabo wa Mozambique. Abana nari mbakumbuye cyane. Umunsi rero turi kumwe, nizere ko namwe muri kumwe natwe. Wow, usa neza sister. Sister wanje ni mwiza guys, murayibona? Ni icyuki. Ngahibwira abadukurikiye. So rero reka cyane reka nibwire. Unababwira iyo. Iyo mva, okay. Iwacu. So cyane reka nibwirire abalagging queens. So nitwa Umuhoza Clarisse, niyo mazina ababyeyi bampaye. Ikindi ndi umukobwa w'umunyarwandakazi. Wow. Abashima Imana. Ikindi nkaba ntuye Mozambique nk'abandi bose. Mu diaspora wa Mozambique. Ikindi so mu buryo bwo gushaka ubuzima n'ibyo. Sina urasa neza nayo ukumbuye mana we. Taratana nyumve kumukunda. Nanje ndagukunda. Isi yose byumve ndagukunda shasi. Nanje ndagukunda sister. Sister wanje afite amaso meza. Arasatse. Senanje n'amaso meza afise ra. Oya wagira ngo ntayabashimwa. Koko. Cyane ubutangwe ntago ari byo. Nukuri ariko ni meza uko ameze kose ni meza. Iki cyatumye nkukunda. Thank you guys, mumva ko ndi mwiza kandi sister wanje ni mwiza. So uyu munsi rero ngiye kuganira sister wanje ko mpari ngo tuyavugera. Mpari ngo tuyavuge namwe bajyaga batwibazaho Clarisse, Pamela, para uyu munsi rero ndahari ngo tuzahebana. Muzihe nzira? Ndahari kugira ngo tuyavuge isi yose noneho ibyumve namwe bajyaga batwibazaho. Umve n'ufite ikibazo kuri twe acyandika muri uyu munsi muri commentaire tubwire. So sister wanje ndanezerewe cyane kuba ngiye kuganira nawe ku gacano kawe. Abara lagging akira mfasha kuko turaba queens. Yes, turi nabeza by the way. Turabamikazi sheri. Cyemera genda umwamikazi. Nawe no umwamikazi. Wow, thank you. Ndagutume ku gacano kacu. Urabiye? Ndagutume ku gacano kacu. Kaba queen. Oya kubera ko turi imanga kandi ari ku gacano kawe biroroshye. Sibyo biroroshye ko hari icyo aragushaka. Ariko turi bamwe by the way. Icyo tutasangira n'ikitabaho gusa. Nta kibazo. Nukuri. Ibyo byose twabisangira n'umugabo twamusangira. Yes. N'umugabo sister sivyo cyane. None. Bigeze kure bro. None ukomeze. Alaji tu. Habizu shasisi. Ayiboneka. So hajya bambaje ngo ngwiki. Sister je shakubaza. Kuri wewe inshuti ni iki? Rero kukumbaje ikibazo cyiza cyane. Gusa uko ndakwishura mu magambo make.
kuko twese tugira inshuti, tugira abo duhura nabo bakatubera inshuti z'umumaro cyangwa se z'umuvumo. Gusa ikintu gihari, inshuti nyayo y'ukuri ni inshuti ibana nawe mu bihe bigoye, cyo ni kimwe. Ni inshuti iguhangayikira, ni inshuti imenya ikibazo ufite mbere y'uko umubwira ikibazo ugize. Wow. Muri ayo magambo make uzi si igihari, buriya inshuti nyanshuti igora hafi buri munsi, haba mu byiza cyane no mu bibi, kandi nisiba kumenya uko umeze, amakuru yawe, kukwitaho. Nicyo inshuti isobanuye. Ntabwo inshuti ari amagambo, ntabwo inshuti ari hari ababikoresha nyine ku majambo. Sibyo, kandi inshuti ni ibikorwa. Kujya ugira inshuti mu buzima bwawe ni ikintu gikomeye cyane abantu benshi batazi ndetse bataha agaciro. So rero ufite inshuti kwitaho, kumenyera buri kimwe, guhangayikira, ntabwo bivuze ngo ntabwo bikuraho ko nawe nyine utagomba kumuhangayikira. Urumva ni umuntu uba ugomba guhangayikira umwanya uwo ari wo wose. Wow. Kuko ntabwo nibaza ngo uri kumwe n'inshuti ntabwo yareka biroroshye cyane kuba yamenya uko umeze, kumenya icyo ko ni umuntu udahisha buri kimwe, sibyo? Biroroshye cyane ko ahita amenya ikibazo ufite ako utaranakimubwira, kuko aba yarakumenye, yarakwize. Ikindi navuga ku nshuti ni ukwihangana. Kuko inshuti akantu kose kabaye, mbivuyemo ndakwanze, bigenze ukuntu, bisaba kwihangana cyane. Kugwara. Ibyo niba koko umukunda akorushaputse nyine ako kantu ushyizemo ntabwo arashaputse. Ntabwo ako kantu ushyizemo kari ngombwa, urumva. Ariko inshuti nyayo urayihanganira kandi ukayikunda. Ikindi gikomeye cyane, ukayisengera cyane. Frere nicyo kintu. Sister nsengera. Wowe uri sister, ndagusengera nyine nk'umuryango, n'ibisanzwe, sibyo? Nari ndakwibutsa. Ikindi ni ukwirinda amabwire. Cyakora amabwire pe. Ni ukwirinda amabwire, ni ukwirinda. Hari igihe tuzavuga story yanjye nawe, uko twahuye, uko twabanye, byose tuzabivuga wenda igihe nikigera. Ariko icyo nabonye cyane cyane ni ukwirinda amabwire. Njya nkumva bavuga mu kantu ngo inshuti iraza mu buzima bwawe, ikaguhara ugahita igenda, sibyo? Biriya ntabwo aba ari inshuti. Ahubwo ikintu niba wowe se kuki utamuhara wa mugani nawe aba bakunda kuvuga ngo buriya si uriya muntu ngo kuko ngo ari umukene ngo ntabwo mwakundana ngo nta kintu azamugezaho ngo yamumarize. Hari abantu bumva ko ubushuti ari amafaranga. Yego. Narabibwira abantu guys, abakurikiye mudukurikiye, sibyo? Ntabwo kuba inshuti ari ibyo aguha, ni kimwe. Ntabwo kuba umuntu n'inshuti ari ibyo umurusha. Umutima kabiri, urukundo kwihanganira. Niba uzi ko udafite urukundo, va mu nzira yewe genda. Yego pe. Bagende mwana. Niba udafite urukundo, va mu nzira. Bagende batubise. Ntabwo rero inshuti tubana kuko gute se? Kuko nk'urugero ushaka kunkunda kubera afise amafaranga, ibyo nashira azagutererana. So rero ntutinye. Hari undi abonye gusa ukabona umuntu aragukunda, ariko ko ari umukene ntabwo ashoboye kukwegera. Abashoboye. Niba uzi ko ufite urukundo, ndi kumwe nawe. Niba uzi ko uri umuntu wabuze uwo ukunda, turahari. Sibyo? Niba uzi ko uri umuntu wari usengera umuntu ugukunda, turahari kugira ngo nguhe urukundo. Ariko icyambere ubujyajya muri rusange ubujyajya no ntabwo dukeneye abashuri bafite uburyarya. Umuntu w'injyajya no uri direct. Niwo dukeneye mu buzima bwacu. Ni ukuri. Inshuti ni urukundo pe. Urukundo ntabwo rushingira ku kintu na kimwe. N'iki na ntibibaho. Wapi? Umuntu yaba umukobwa yaba umuntu icyo ari cyo cyose, mu buzima uraba icyo mumaraniye n'umuntu, apana kuraba kuko ibintu birashira. Ahubwo hari umuntu uvuga ngo icyatumye muhura aba ari cyo uha agaciro kurenza ibyatunze, kuko ibintu biraza bigashira,
ariko urukundo ntirujya rushira wapi kirazira ntibiba abantu ntibatume utakaza urukundo kuko kuwo wizeye tuvuge nk'urugero nk'umwana mwahoze mwigana agukopeza ko ndabizi baragukopezaga sibyo n'ishuri sibyo akubikira akagaca burya kurwanira akawunga muri tembo n'ibindi byose sibyo akakageze Mozambique ubonye ko hari undi urenze kuri wowe uranamuboroka ahubwo yewe unabonye baguhamagaye ngo sikikiri kumpamagara iki aguma ntesha umutwe aba bantu bamenye iyo tugeze hano hantu ko tuba turi busy umva nyene akiri kunesha umutwe agahita nyene akura kumpamagara ngo ambwire iki ibaze gusa navugana iki nawe ibuka wa munsi uri ku ishuri ko yanagutuzaga umupira w'imbeho icyo cyo nyine kimwubahe yego pe sibyo umuha agaciro mu buzima bwawe hari impamvu Imana yatumye ubana nawe muri uwo mwanya wo kwiga atiyagora mukaba muri kumwe yego agacaro nagashiye mu sereka ariko ndavuga we sawa mawuja ubujaji ariko nivyo by the way ibintu kuravuga pe birumvikana kandi nukuri abantu niba ushobora kwanka umuntu kubera atakina afise nta nijuru uzabona yari kurahe umva na Satani ntazakwakira uzagera Petero azamusubiza na Satani Petero azamusubiza hasi arakanabonye icyo juru se yarijyamo mugire urukundo mw'abantu mukundane na Satani ntazabakira mana nukuri ubwo bazajya kurema isi yawe sha niyo azajya kwiremera mu muriro nukuri pe mugira urukundo atacu mushingiye kandi nimba umuntu umugira ni ikibazo mukagira ikintu bihere sister wanje hano turarwana ariko birahera iyo none reka bicisha amatsiko iyo tuzafata umunsi cyakora tuvuge ku iso yanyena kuko ni mve turaba ibyo ukuntu twamenye abantu benshi barabitubaza dufise umunsi ukuntu byagenze ukuntu dukundana we uzi ko uko abantu bajya batubwira ngo turabatinganye ego rata hari abantu badufosinga nk'akantu bakavuga ngo dore byabitinganye guys dufise urukundo tuzabo turibo urumva ikindi turi n'abakristo turi abakristo bro ntimukaze mutwikira rero turabarikiye niba mubishaka mujye muri comment nukuri mubivuge mutubwiye abashaka story yacu y'ukuntu twamenyanye na sister wacu tuzica tubabwire uko byakurikiranye muhishiwe chakotse sister wanje sheri wangu nakupenda sana I love you so much shaka ndakubaze ndagukunda nanje nkubuze nuka nkubuze nakwara je rero buriya ndanagwaye nagwarira muri Amerika nkubuze pe muri Amerika ntanuka ari muri Afrika banyurize ariko nawe ndabizi hoya ngizuzanye ntago ziraho ndacyari kugwana n'ubuzima muri Afrika sha mwana no kwizera nje nizerera muri Afrika ubwo urasigaye ndo nta kibazo umudiaspora yiyemera anyandikire inbox cyangwa yandike muri comment naco bitwaye urugendo rwiza so sister wanje ndazi ko aho ugeze ku myaka ufise hariho ivyo wanyuzemwo vyakubabaje n'ivyakunezereye mbega nikihe kintu kubera ko uzi kubabara ico ari ico n'umunezero wariwo vyose urabisobanukiwe wabana gute n'umuntu yagize igikomere hari abantu bibesha kenshi iyo umuntu yahuye n'ikibazo nyene yagize igikomere bikanka nyene ukuntu bamutwara kuko hari igihe ushaka kuba mu buzima nyene ugasanga bisaba ko vraiment ubona umuntu akumva agutahura akamenya ko agutwara sinzi kuri kuravyumva fresh aho hantu wababwira iki kuko nabantu benshi bataratahura kino kintu uburyo ushaka kubana n'umuntu yagize igikomere muri we yagize agahinda umbaje ikibazo cyiza cyane ariko ndakivuga mu magambo make kuko nshaka kuzakivugaho neza umunsi uzakora ikiganiro kindi tuvuga kuri story yanjye nawe
ariko icya mbere nabonye kubana n'umuntu ufite igikomere icyo ari cyo cyose bisaba kwigengesera cyane, bisaba kwigengesera kuko abantu buri muntu wese ku isi aba afite ibikomere bye, nawe aho wicaye ufite ibikomere byawe, ariko ibikomere birarutana ndetse no kubyakira birarutana ntabwo bingana. Biba bisaba rero umuntu muri kumwe ubanza umwike, ndetse asha no kukubwira nabi atari uko bivuye ku mutima mubi, bivuye ku mutima kubera agahinda trauma yagitse muri we, urumva no gutekereza cyane. Ntabwo ako kanya uhitutira umutega amatwi, kuko ni ikintu nabonye cyabuze mu bantu. So ni ikintu abantu kuri iki gihe babuze, ntabwo bayishaka kwicara ngo batege amatwi. Urumva buri wese aca havuye agomba nyine, urumva ikije mu mutwe we nicyo aba yumva ko. Hari no kubona mu muhanda kumva adashaka kuvugisha, urumva hari n'usanga kugira ngo umuganirize akanyura, urumva ni ikintu. Noneho tugeze hano mu Mozambique wagira ngo harimo umudayimoni, hari abazimu, buri wese amenya ibye, buri wese ni be bavuga gute, nyamwigendaho buri wese amenya ibye. Ubwo buribwe ubucamo wenyine. Reka tuvuge ngo ni nka ya nzira Yesu yanyuzemo ari wenyine, yikorera umusaraba ari wenyine, aravunika, bamukubita ikamba ry'amahashu ari wenyine, arabyihanganira, urumva. Ariko yarabikoreraga twebwe, urumva. N'abantu cyane cyane kuvuga mu Rwanda ko niho urumva hari ukuntu umuntu aguhamagara bitekera umeze neza, njye mfite abantu bahamagara ni ukuri numva ndushe mbabara tuvugana, sibyo kuko nzi ukuntu igikomere kijyana, sibyo. Bwira abantu badukurikiye, niba ufite umuntu mubana ufite igikomere, menya uko mubana, mwegere, reka kumuhunga, ntihagire ikindi kintu mugaragariza, mbese ushira imbere ye, sibyo. Ariko ibyo bikorwa n'umuntu ufite ubumuntu. Hari abantu batagira ubumuntu, niba uzi ko muri nta umuntu buri abantu batagira ubumuntu atagacira ha umubabaro w'igiti. Niba ufite ubumuntu muri wowe ukavuga ngo iki ni ikiremwa muntu, uzabibasha cyane ukishira mu mwanya wiwe, ukumva ibihari kunyuramo, nawe ukabanza ukabitekereza fresh, aho yizomutangura cyane uzabasha. Ariko utabibasha ntabwo wabishobora, muri we hatarimo umuntu ntabwo wabishobora. Ni ikintu gisabwa umuntu ufite umutima pe, ikindi ufite impuhwe, ikindi ufite amatwi yo kukumva. Kumva ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Niba hari ikintu nabonye hano muri kino gihugu igihe mamaze, ni ukubura umuntu gutega amatwi. Birabaza cyane. Hari n'ubwira nkakurebera mu maraga itagira ngo cyagire kuvuga gute, akamengo ntiwareba ntibifashemo, sibyo. Ari muri ibindi kwiruka bubi bimeze uko no. Nshuti zanjye, aba gang queens mudukurikiye, mugire urukundo, mukundane, ikindi mutega amatwi ababagana. Niba ari umuntu ariko araca muri situation atari nziza, please agusabye umwanya mwumvirize, urumva, wumve ko uburibwe ariko aranyuramwo nawe wabunyuramo. Hano ikintu nabonye muri inosi, buri muntu wese, niba nkuko uyo shaka kugira ikibazo nkabibona ko ari ibintu bisanzwe, ejo nanje bizonshikira. Ahubwo hari umuntu wese kumbwira ejo bundi, twe turi kuganira ku bintu nari napostinze, ndibuka nari napostinze wowe n'abawiri, ndababwira ngo ndabakunda. Yarambwiye ngo Kari, ngo izo mbaraga zikura zo kubwira ko umuntu mukunda. Ndamubwira ngo nanjye ubwanjye ndurukundo, imagine, urumva. So kuko namenye ko ndurukundo rero bima imbaraga zo gukunda abandi, urumva. Ikindi aba ni abavandimwe ngomba kubakunda, ndetse namara kubakunda nkakunda n'abandi muri rusange cyane gose. Ukuntu yarambwiye ngo maze imyaka 5
nta muntu urambwira ko ankunda urumva icyo gikomere wamuhaye karibu urumva icyo gikomere wamuhaye ndabizi uradukurikira nawe uvuze mu izina kubw'umutekano wawe turagukunda pe ndabizi uradukurikira hano hanze hari abantu barushe guys n'ukuri pe niyo mpamvu bashaka kubona abantu bariko baragendana bakabatega iminsi ngo ntibizarama naramubwiye ngo guhera uyu munsi karibu mu Gangi Queens ndagukunda nzagukumve ndagukunda yego uzi ukuntu yabwiye arambwira aramaza ongera ubimwe koko urankunda nukari n'umumama ukuze n'umudamu ukuze pe nuko ntamuvuga ariko atuye muri kino gihugu cya Mozambique Maputo sibyo kumuvuga si ngombwa sibyo ariko arambwira ngo urankunda ambwira ati sheri ndagukunda uri umuntu udasanzwe uri umuntu ukomeye uri umuntu w'agaciro uri umunyembaraga ndavuga ati komera ahubwo duhure ryari urumva namwe ni karibu vuba rero umve ntiyabyemera ariko abantu barwaye toroma yo kwiburira n'ukuri turahari pe turi abana beza n'ukuri turakugira ngo tubaho urukundo nta satani tugira pe ntacyo rushingiyeho nta satani iki ntabwo dukunda abantu batugororwa mu bwonko oya n'ukuri muzanye ibintu byo kugira abantu mudukuraga mu bwonko wacu twe turaba Amerika abo nabo tuzi abazungu ntabwo mvyo tuvuga abari bashaka diaspora sister ntusebye abari mafoto agashonda kabahaye upfa ko udafite shitani agaca runakawe urumva niba ufite stress muze uzajya ukara umvura ruhutse cyane rwose pe n'ukuri niba mu kazi byagucanze gendera kuri kano gacano behind urumva stress zishire niba ufite ibibazo by'urugo kano gacano kazabakora stress kazagukiza uri kumva niba ufite ibibazo by'amadeni ndabizi Maputo yarabasharije ariko nta deni twishura ni ukugira ngo kabafasha kuruhuka hari abaze kubyumva nabi nta mafaranga dufise bajya bafata ibyo bashoboye kwishyura tunabanura rari umuntu aza gutora imiliyoni 3 muri banke hari abantu babikora ariko bambwira kanushunga nibakomeza kudukurikiranira tuzabishura rari urumva ibyo akiri umve ni Dubai tuzabagezayo aho gusa turabona kugira ngo tubishure urumva mwe mukurikirane kano gacana turakabahaye umuhinde nabatera mujye ku gacana urumva stress zihe umugore cyavuga ngo nabasaza nimwarara mugwana utora telefone yawe uje ku YouTube agacana kabahaye urumva nakanyupe nukuri mukagira baje gufata amadeni imiliyoni 3 ufise umutaye w'ibihumbi 5 urumva rero naje ku gacana gacano ndakaguhaye ubundi uzava stress zaheze Gangi Queens babazana ikizakibamara stress urumva mwe ni muhumure mufata amadeni nyinshi ubundi mujye ku gacana muze mwana ya mega mva ko na mega ibisigaye nuko nta birenze urumva so sister akoze kubabwira pe bazi bamenye ukuntu babana n'abantu bagize ibikomere tuzanabigarukaho kuko umunsi tuzakora ikiganiro kirambuye umunsi nandi kuvugana na sisi waje tuzakora ikiganiro kirambuye nabwo bijanye tuzaganira no ku kintu kijanye urukundo icari cyo hari abantu bavyitiranye yego hari abantu bavyitiranya kumva ko urukundo ari ibintu byo ngaho kandi ukinisha umutima w'umuntu navyo si vyiza ingoshunga agatonda kagushubisha wari ugatwaye nagashimuse none ako ivyanje n'ivyawe by the way hari ico tutasangira aha kandi namwe ko n'umugabo twamusangira sister banze umbwira abashaka mwakumvisha cyangwa mwakumvisha cyane gose gute rero twamusangira aranyihindutse sister ntabwo dukunda kuvugana uranunguye imbere y'Gangi Queens nabitubwiye namwe mu byumvi n'umugabo twamusangira kubera ko nacu tudasangira akira ahubwo sumvisha umve nkubaze rero akantu ndakwibaza aba Gangi Queens ako muratubona abara murajya hehe
ko twabaziye hagiye kwaka umve kano gacano ni faya buri munsi umve rero nkubaza akantu nkunda kwibaza nyine urumva reka nkakubarize imbere y'abashu badukunda ariko nawe utwanga nushaka ko dukunda umuntu afite satani nawe ni umufana rega ariko nawe turamukunda sha twe nta satani nyine uko twe tumeze utwanga turagukunda yes kuko umudayimoni ukurimo mu izina rya Yesu Fire. aka gacano umudayimoni utuma utwanga fire utanzabusengera tumukize sheri hariya mu kuzimu kwa niho satani tumushize ugira umutima akundi baba twangiriye bibaza aho undi mutwangiriye batubwire ego hari inzu yanyu tubamo turya ibyacu niba ari aho gahuza ukijana ni akacu nta mafaranga dusaba turaho turitekaniye twinywera ayo mazi urumva twibatwaga twe tubakunda uzi ko aribo bavunika cyane kandi uzanagwara tansiyo uzi ko hari umuntu ukwanga ari uvunika cyane yego niwe uvunika cyane akantu two turisekera mutwange dutembere ikintu rya amafaranga yacu nayacu abashu mudukunde nimutanadukomeza dukunda no kugahato byumve mu bimenye kandi tuzaja no mu ijuru da niba utakunda kunena no kuzadukunda no kugahato sibyo mutatupenda hivyo hivyo nuko imitima yacu ibakunda kuko twavuze ka umuntu afite urukundo do ni gutya umva rero nkubaze nyiragacano we bini nyiragacano manager hajya wiki abaswayi swagiye unyemera mwana ndakwemera aho mbaza rero ndagukunda mbaza kandi na romantique okay gusa ikibazo ngiye kukubaza ngo kiri romantique ahubwo iri kuri wapana kuri ngi tabe sibyo kandi uko ukomeza kumvana mu bwonko ngira rero sibyo ngiye kubaza imbere y'abara queens sibyo abashu dutera story nyine umuhungu akikubwira ko agukunda bwa mbere rero umva nyine urabona umaze gukura uri kwiga kuko secondaire urayize kaminuza urayize mbese muri ya myaka wumvaga ko ugezeho gukundana umva nyine ko umuhungu ashobora kuza ukamubwira ati ndagukunda ukaba nyine urishobora kuhita umusubiza nyine ibintu biri mbwira rero umuhungu araje arakubwira ati rero Pamela naragukunda gukunda mbese ako kanya wahise ubyumva gute wahise wumva gute umeze gute dutera inkuru kandi nubesha abashu ntago nababesha n'abantu banje umunsi wa mbere bambwira ko bankunda ntabuze icyo kuvuga urumva ahantu nari mbagaze umva nashatse toilette ndayibura ndajugumira pe numva intuza mbura ibyo subiza ikintu rero nakoze namubwiye ati nzaguhinyisha inyisho yanjye yamaze iminsi pe akigutegereza ahubwo mutipe nimba ndagushuje nitwa Pamela urumva sindahinduka ndacari wawe ndaguhaye yambo kore sana nyine unyandikire muri commentaire urumva uretse ukuntu byakomeje uwo munsi naratashe baba we ndicanda si umuntu arankunda koko numva nyene muri je kuvyakira biranse nyene numva umenga ngiye mu yindi si pe kuko buriya umuntu ijya mbere ntwari bwa bibemwo aje kugira ngo ndagukunda umva nyene umenga uri mu yindi si uwo munsi no kujya mu rugo byaranse gusinzira gusinzira biranka kubera urukundo naruko ujagaraye ndakubona Pamela ushagaraye kubera urukundo ndakubona watse kubera urukundo ndakubona wuze buhoro kubera urukundo aya nari meze gute nari numva ko quartier yose nayibibwira wabwira ko bakubwiye ngo bambwiye ko bankunda iminsi iragenda rero ariko metsuko ujagaraye sigara nyene hari ukuntu umuntu akubwiye ko agukunda uhita wumva uhindutse muri wewe umva nyene wese nk'akagore kikaraho kubera urukundo ya mwana urukundo ruraryoha usanga
nk'abantu baba badafise ababwira ko bakunda ko Sakubayeho mute ukuntu bagwara reka uba naratse nyine mbu yundi muntu niyumva nk'uko nabaye umuntu mukuru nabaye none se ubwo tukiraho uvuze ngo wese wumva ko uri umuntu mukuru nk'ugiye wari ufite nk'imyaka ingahe nyine ntari nkutse nyine ni imyaka ingahe bwira abashu bari kukumva abashu nayo ifite imyaka 16 ko yatangiye akiri kare oya nyine guys umva abashu ntabwo nyine urumva ntawe murabizi abakobwa nyine abagabo kwitse murumva ko abarakwitse murumva ko yatangiye kare tuba dushushe nyine umwana w'ubujumbura utagira urashyuha hakiri kare busha karenge none se akantu karenze ng'ibijumbura ndo bameze ngo tuba bakakiri kare mu nyuma rero umunsi wageze ndamubwira ati nanje ndagukunda umva ndamuhinyisha none se ukiraho ukimubwira ko umukunda ugiye kumubwira ko umukunda wumvaga muri wowe umeze uti shanu kuri pe ntabeshi nari umuntu niyumvamo icyizere mbese nibona ko muri iyo minsi nari umukobwa nyine asumba bose okay none se ubwo yari umutipe mwiza okay rindira gato naho ndakubazaho akantu none se ubwo wari wizeye gute ko uri mubwire ngo aragukunda iyo usanga yarabivuyemo ari kwitwara abipfamwo reka ntabwo urabona hari ikintu abakobwa abatipe baraza bakatubwira ati turabakunda iki tukabaha igihe cyo gutegereza none nk'iyo usanga uwo mutipe yarahise abivamo kubera igihe wamuhaye uri kubyitwaramo gute oya reka nyene byari kumbabaza kuko nari nihaye icyizere kirenze pe ubwo rero nari yumva ko ndundi usibye ka kantu k'abakobwa kwihagarara ubwo rero numva nawe rero wamukunze nyene ntabihaye igihe ariko nyine kubera ryari rya mbere nari numva ko nyine hari ibintu bidasanzwe kandi atanambeba kuko ari we yari yantanguye sha niyumva ko ndi uwundi muntu niyumva ko nyene kubera yambwiye ko ankunda nahise ndabyizera numva ko ahubwo nabisha no ku mapankarte nyene nkabwira ko nsigaye nkunze abashike n'ibitinda urumva rw'urukundo rw'abana yego ariko imyaka 16 Pamela yari afite ubushuye bwinshi namwe murabitahura urumva gusa igihari ku myaka yose waba ufite urukundo rw'umuntu rwakira kandi urusengere cyane kuko ntabwo uzi ikiri inyuma yabo sibyo Pamela yatangiye kuncenshi ku myaka 16 sibyo nibwo yatangiye kuncenshi abashura namwe ufite amateka nyine abantu bangahe babambareze anje urumva ko Pamela yatangiye kuncenshi bera kandi rata nabyo bari batse urumva ubwo ndakubwira mushaka kwibaza ngo wanjiranire ni umuntu dukunda cyane ni umusista wacu bera nawe ni mukuru wacu mu dukunda cyane so turabakunda cyane mukuru aba gang queens turabakunda mwibuke gukora subscribe cyangwa s'abonner avec France s'abonner share like comment turabakunda cyane mudushigikire kuri channel yacu hajya abavuga kuri aka gatano behind was show wenye hamusikii Kirundi watu wa Kongo, Kenya, Tanzania mubonyeze nani subscribe, share, like, comment. Tunawapenda sana tena sana. Love you so much sister wanje. Kirichubwiye abashu so in games abashu so mwakoze kudukurikirana Imana ibaha umugisha. Ikindi gikomeye cyane nshaka kubabwira nuko tubakunda cyane kandi tubitayeho so namwe mudukunde. Ikindi uko si yabivuze imbere hari byiza tubafite ibintu byinshi urumva. Ikindi kintu hari abantu benshi nkuko twakoze tumivuga batwibazaho cyane pe izo message nawe urazifite yego pe sibyo. So jya muri comment ikintu ushaka ko twibaza cyangwa kumenya cyandike cyane pe turavuga ngo tubasubize tuzababwira amateka kandi twebwe tugira ukuri ntabwo tugira ibyo gucika no. So ikintu ushaka kumenya kuri twe andikaho hasi sibyo. Turahari kugira ngo tubahe ibyiza gusa. Ikindi turabakunda. Bye bye.
ciao ciao abashumwa